Saya nikahkan engkau, Aditya Wibowo bin Edo Vivo, dengan Ananda Hikmanul Adinda bin Haji Puan Magarani almarhum, dengan mas kawin emas sekurang 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hikmanul Adinda binti almarhum Haji Puan Magarani dengan mas kawin 31 gram emas dibayar tunai. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. That's where we'll be. A thrilling chase. A wondrous. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does. Go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on.
Diana Papila ya. Mana anaknya? Udah besar ya? Waduh, udah besar. Ya. Ini ya. Iya. Iya. Rame. Siapa? Ya, kenapa Om? Nih, Kenapa? dia bilang kau saya bawa kau ke Katakanlah. Iya. Dia bilang kau Iya. itu siapa? Iya. Apa Iya. itu bukan mertuamu? Iya. Kamu baru siapa? Iya. Iya. to show you. Anak. Ayo keluarga boleh bergabung semuanya. Keluarga boleh bergabung. Yang sudah pegang balon silakan. Jangan terbang ini.
Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu batikera untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga di bawah urutan sesuai dengan nomor yang telah